Ikundi kimwe ntere cha mutwati veketa mambura ya mwanya ya kuinga mwaka na kwena ya wankudokere ya kiama baki ikundi keba kiuga bedrita bagita mwaka yonde kurukiba kwera ngabana umero kera mwangaza bedrita bakata na MCAs kinda baritira mumero ngwera bachalerwe kuthurana manto ukorio iku kwega na iboya kurba ikundi ke moja clan kumantere cha mutwate baruthira ntuwe ya munthi na barekanire bare ya mwana barjanira na muno kinya kunenkanira biegwa mwanya bia baguranirite enekenda akukungwira antuwe ya uchiaro kwa Jesu Kristo tariki 25 araba nenkanire kinya bia kurea birao kira mumemba muchi wake ukaithirwa gwena abia gukungwira nekenda mwekororo karo kire kundi kiatu kya thaijira na nusu atia mwekoro we gitandene ategeta muri atire mwekoro kwa inoro ka weta o alamisi ni mbi wethacia ati mwekoro ibweka na kendrube mwana ibweke twe na mutuo chapati twe na maguta na twe na nyamusere thionkwa tariki 25 mwekoro abanga njewe bara bange bakefurahia nyamukuro we na bawe bagwe na mami ukothithio ntoba maana kenda ikundi gya tugikura endera muntu family mwekaro mayue murungu rokumwa ekuru babatethie nkitharimwa mwekoro nge nakutharimwa mukuru akutharimwa mwana akutharimwa family yonthe mutuate iweta na mbere na arua tuingite mwiri ayo wetu ude mwekoro ude ana kuwirwa kwawe Bwana Yesu asifiwe. Kuri ukana tuane na mirengeti, tuanite na maguta, misere, mitu na tuweretu sana. Na wadira no ngavana Kawira Mwangaza eterete ripoti ya kamiti baseneti 11 baba ataro kuamira mathitango ma MCAs bathitangite na mokagwira itokoromba tu arome ba Meru County tafadhali batu to support nyato mwekoro tuone maendeleo ya mwekoro ombo tokeria not of course Meru totongerwa ni antu arome governors bele na itokwenda kuona nwe the next move ya mwekoro uratwethia myato agendas na itobatio kwa considered kwa hivyo baraba kuora ngavana please nkoboromba netio kinene borombe bokire murungu bo mwet ambo time ombo turitira ngwe seneta wetu bakwenda kugwatanira na ngavana wetu batu toruga batu kinya twetu ntorene na no ntu twandikira kinya form ira ciojora era gwa cia barabara ingete kura twojorida tugakawera twemwika ku monka tutongerie na wendi bwawa na ome obo wa imurungu no ntu bishop kinya gutumira kyo murungu na ntuko meri ewa arekete gukara kwitwonete matunda jawe kwa ndiromba kinya senate na uno ntuba komba gwatanira nweba mumonge mbaru batu ombe kuthira ipindi kena gatwikia kuraja mumero wa mutu yomote muitho kwa hivyo tungane ni twembe asmero community tutethia wa ngavana ombe ukiria wa mama na rira ekoroba ukira family cietu yukira na kila kitu kiweta na mbere kuri nogo ibauritie ekorono wa mwena antu bonde kwibungana ikundi no ntokinya thirikari yorotete gutethagia ikundi bagitaragiria kwina obatu bakwithira wege ikundini turoka wera kaga seneta wetu agakwithira gwaku mucia gutethia koka yunga gikundi no nto ayunga gikundi mbia icie cia thirikari na kwina mbesi wetu angafu kwina ingi kinya cia sorafad kwina uwezo cio thikenjira thuru gikundi ndenda kwira mwekuru urotuo mwiria aurie gikundi kia mwiria kana gikundi o kionthe aromba utethukira na kuona weya bo mwiria miria ni thero ina matunda ya meya sana ya kinyango ataniro sio support na kinya ki family batu twekoro te mwana wa mwekoro wa umoja kilani uteta skuru tukaranthe twacokaniria kanywa tukauria kaboto kuthithia tukambo baendia skuru kuma mutu ategembe North Mbetan class Chabare